Bugweri obogiringirire ebizibu byerina obaire ku mukulembeze wabirengera sawa dino yetaaga mukulembeze modulo ki waliwo akubuuza nti tuwe ku qualities ibiri wetwalinga tusoma qualities of a good leader kuba eri owokola nti qualities dino dikolera omukulembeze we Kampala aite dikolere mukulembeze weiganga wakandi bafuna meya ngedi okubada pakati oyo asota ambuze ekibuga wakandi aikayiwo oleta akuba pakati n'omutwala abe omukulembeze namayingo ayinza okubula kyatoola mu government okukulankulanya abantu mifano kigoka nti buno obukwakuliza obusatu wa values isatu dani beda mukulembeze wa Bugweri ekisookera irala Bugweri yetaaga omukulembeze ngali down to earth muntu w'abantu mwikaikamu taize mu Bugweri lwa bukulembeze nga wangalire mu Bugweri asobola okutegeera buli kagira kabita n'akatabita. Tulina okwira ku bakulembeze abendeza tubalina omukisa Bugweri mu gavumenti edibeerewo okuva enkaaga n'omukaaga oba okuva enkaaga n'ebiri nga tufunye obwetwaze tubaire tulya kinene nga tulina abakulembeze abalowookereza ekyalo aye ife abaidi kabiri tuli boozi ba mwino kuba tubaire n'obukulembeze obwaluwuliza kirunda okulobinga n'okulowooleza ekyalo mwava tubaire n'obukulembeze obwa Dereti Sabani Nkutu eyali minisita wa transport nti yafa aye nifa olwaliro tubisse mu masomero nga Nkutu Memorial ate nga n'okuswika Bugweri nimwene Tamaka Road siwe baali wano ni ingini yadi kusooka nimwene Tamaka Road tubaire n'abakulembeze nga Dereti Kivaidinda oyo yakuberanga abantu betufaye nga ninze mwene kamwa kwogera nga tutubyenda nga twenda bya speed Kivaidinda nga bwojo okumunona ku olukumitaalu kuwe Kivaidinda bwojo okumunona ku scholarship edagiyiga n'omukulembeze yalowookerezanga abangi nga taluwookeriza muntu mulala buti twetaaga obukulembeze ekika ekyo wabula Bugweri yekyuse n'okutandika omwaka gwa 2006 akalulu bwe kajja mu commercialization nga 50 abakulembeze tusimbya line wagabe 5000 waba wamaani twava ku nnono eyaba Sabani Nkutu eyaba Kirunda luwuliza eyaba Kivaidinda kubanga nzolwaliro kinetagisa kuba na milioni 10 ndisansanye mu bantu kubagabira bugabire ngaye ndikulingirira nga isomero lya Bunyantule Primary School liri kutoona malaga gama milioni 4 oba 5 nagula amabaati bwemba nado nasereka isomero wainumaawo mbaire nga nkubenduru ku radio nifo tubaire n'irwaliro erya Busesa mulago ya Bugweri ebaire ni wodi ndaleeti abakazi omu n'abasaado omu n'ebitanda 7 kwegamba kayola nkubyenduru ku radio ku mizindalo gino nenda kwebaza management ngekulirwa DHO bawulira okulira kwange baatawo wodi eyindi ey'abasaada baataamu n'ebitanda buti ebintu oti n'ebyo ife abasinga byetuliikola ki byetulukunoonya omukulembeze afaanana atyo kale ndoga kadi ya FDC yakuzitowerera etya oba yakwanguyiza etya okunoonya akalulu ebizibu byange mu kalulu kenabeere mutyenda kubita ku kibiina kya byabufuzi kandi boogera nti FDC yawamu eba kyogera eriyo kadi kyeyongeraku ku candidate yes eringa ibatirizo nti kyangu buti okubuuza ati owe FDC nani yes era inonola abantu nti ekisulumuzo kyo mutikingi mukulu mwesigwa atuluwaire mu bukulu tiyerabirako enkoko ebaamu engoma Bugweri ebaire n'obukulembeze obwe FDC both at national and at local level so tienda kwefuwa kibiina
kinambye eibatirizo ly'ekimpaire nti OFDC ni ndoga abantu ekyo bakidi abantu ekyo nga bakola ki bakitege nga bakidde ekyokubiri tidda akuba nti ekibiina kyanzito wereirwa because FDC ekali mu ebugweri ate ate kabiri ekyenda wule ebugweri baswise ekibiina ekyebyobufuzi balonda abantu nze abagweri abaana enze bona osobola okukyewonesa nti nabaire n'aba NUP banjino interesting olekitegeera mu busembatya ne mu igombe nabaire n'abeeni mu babitirivu ino so baana enze nga muntu ekibiina kya byabufuzi tujje ku campaign messages okusaakiriza n'okuvumagana okuli mu campaign daleero okwogera kuki era iwe wena bakwembyemu kwakemba ndi ogusulumiza ogwo bitawa noti paka wagundi you know politics are so funny era iliku bitaka ndi kujja FCA na bita bujiri yawo kana bakuvumagana ona bita yembane bidongo yavuma kayole yena yavuma okuvumagana uko I mean kubabisa biti kutya eyo ni trend buti yaliwo by the way abantu bandi twebaziza kwa abandi nichetukobanga nti omuntu ali kuwomerwa supu ow'enkoko awaana agifumbye ati olunze omuunu yerabira ki yerabira yeya ensabira oliwulira buti mu bino ebiriwo bino abantu babairenga bemba aye ebidaali nteekateeka daife n'emudyobole mu 2011 nga tulina ba Buladimo omulangira omwisemi n'oyo Kakaire kuba tutyo bwe twayemba nga tutyo bwe twakubanga engoma ebyo ebintu bitandise 2011 aye sawa dino buli omu yabuukira ensonga ey'okwemba muki mu campaign naye twakitandika n'emudyobole nga tukali mu FDC odi nadyobo kaino ino nadyobo kaino until of recent munange we yandiyamu olukwe so bere mudyobosi embere mudyobosi nadyobo kaino ino until munange we yandiyamu olukwe yaideyo zena nakoba nti kamukyalire kuyavwa wazira ino nsonga y'amaani eriawo so eyo ni trend ye tulimu bakwemba wene timu yakola ki yayemba you know politics is mukama wange nandala mafabya atelanga okuba politics is not for weak hearted people kasitoba na mutima munafu tosobola bivwemu kuba politics no omuntu gwosobola okulisa emyaka n'ebisiibo akubisamu egaali yakunansa yakuvuma yakulangira obwavu but because oba oli kumwenda nga ate ni mukama okwekyo kyoli kola ki you know buli lwoja mu kalulu olina okusooka okwikiriza nti omulonzi akusinga ebbeeyi kasita oba ogire mu kalulu omulonzi akusinga ki era nimwe ababise nina message yaimwe mutegeereka abalonzi babasinga ebbeeyi kuba n'abakufuire ekyo kyoli so buti oyikiriza okunansibwa kuba ali kusinga ebbeeyi ate nalina kyoli kola ki kyoli kwenda bwe wekuluntaza nsibe mbye ya mutere ne mudibya ngoyo cha